namemukela varhandziwa yingiseli ku nghena endzhaku ka nongonoko swa vutomi. Nongonoko hi langutaka mahanyele aka hina, mahanyele aka Gaza. Swi endlekaka hinkwaswo hi java hi ka hina koma kwala ke nongonoko. Nakambe tsikani nghena ke mhaka hi nga na yona namuhla ku languta hi rhevele dyondzo i ku swi famba njhani kumbe ku xini xi endlaka eku ke ndhawu ya ka hina a xikolo xi va xilo xekunani a xi xiximiwi kumbe ku a xi hloniphiwi. Sini xi endlaka ku nani vana va ya ku xikolweni nga kumeka va tshikela xikolo tindleleni. Leswi swi tsikani hi twa mavonele a Atkin Hlungwane a nga hi nyikavo eku sini xi endlaka eku nani xikolo xi va xilo xekunani a xi hlonipheki ndhawini ya ka hina. Mhaka ya ku tekeriwa hansi ka xikolo hi vana va ka le ka hina ya vava swinene. Mhaka leyi ni vona ku ku na ma-factors o tala a contributaka to this issue. Swi fane ku vana hi vona a va teki xikolo va xendla serious. Vatswari a va teki vana a va teki nkarhi wa vona ku tshama na vana kha va hlamanyisela timhaka ta xikolo ni ku tsandzekela ku nga endla xikolo. Maticha na wona nakambe a nga koti eku dyondzisa vana swi va nyikako eku lava ku alaka va dyondza. At the other hand, xikolo hi xikolo xa ka hina xi hava ma-appropriate utensils, apparatus to use eku va kota ku vana va kota ku comprehenda swilo leswi ka va dyondza, especially when you look at the subject of science. Science is subject leyi tirhaka hi ma-experiments, but you find ku vana a va endli ma-experiments lawa a va ma koti ku ma vona ka endleka, mara the curriculum i require ku vana va va ni ku vona ma-experiments ka endliwa xikolweni. But you find ku hina yo dyondza kunene ma-experiments ku kuna experiment yo fanele leyi yi endleka ku swi endla so ki hi tsala kunene, mara eku yi swi vona ki swi endliwa a swi endleki. Akesa ni Atkin Hlungwane ka nyika mavonele ya yena aka ku yena swin'wana swi endlaka hi mhaka ku na swikolo swa hina hi nga na swona leswi i swilo swo tala hi fundisiwako vana va twa va nga so swi vona ke ku hanya ka vona. Na kesa ni mina Phasi Mondlovu kwala ke nongonoko swa vutomi. Leswi swi tsikani hi twa ku Florence Makondo we yini vanhu va tsandzeka exikolweni hikokwalaho ka ku pfumala mali na ku pfumala vutivi na ku dyondzo ya pfuna ya susa hambilesiwana. ile ka nongonoko swa vutomi tsikani siamiseka ya mahlweni na nongonoko wa hina. Sweswi tsikani nga languta emavonele a Dr. Jefferson Makondo a hi katekile va kotile ku nyikawa mavonele a vona. Ve na ni vona i vatswari va fanele va fundisiwa eku na ni form 4 kumbe ku form 6 a hi kona ku helela ku dyondza. N'wana u fanele a kumeliwa eku a yisiwa a dyondzela tiro ema-university ni ma-colleges va hlamusele va ku va ku nga ku feyila. Vatswari va fanele va tiva ku na ni n'wana a nga feyili. Ku ni mitirho yo tala ku n'wana u kota ku endla, va nyikile mfanekiso yo fana ni swilo swi ku mitirho hi mavoko va te ku vatla ni ku vaka maka n'wana u kota ku fundisiwa sweswo a kotako. Akesa Dr. Jefferson Makondo hi mavonele a vona. Ni mina Phasi Mondlovu sweswi tsikani nga koka moya hi twa lisimu kusuka ka Fulo aka ku yena Mita Ridge a yi ridge limitiwako ku vula ku miyela i lisimu li nga ne dyondziso ke hinkwavo va nga vukatini. Ni mina Phasi Mondlovu kwala ke nongonoko a hi tweni lisimu. Ni Phasi Moyo kwala ke nongonoko swa vutomi. Chekani ku hi engisa ke YouTube ne ke SoundCloud na kandi ya mukutaza ku n'wi nyika mavonele a n'wina hi matirhele a hina. Sweswi tsikani languta papilo ya Matimba Chauke ta tshova chilungu la. Wena looking at our lands, they are so rich
I think venturing into agriculture may help us out of poverty. Ni matimba chauke uvalavula kunani swi kahle ku endla se ku rima eku vatswari va nga rheli kumbe ku kupeta hi mhaka ya ku pfumala mali ku yisa vana xikolweni. A khensa hi mavonelo a yena. Robert wenani yena swi kahle kambe ku languta nyiko yen'wana wenani yena kambe u nyikile swilo swo fana ni ku byeletelana swilo swi hava u tsale yena ku na ni peer pressure yona yin'wana endla ku na ni xikolo xi va swilo swi nga xiximiku ke ndhawu ya hina vafana vatsongo va byeletelana ku ya majoni ni swin'wana. A khensa mavonelo ya wena. Hi tsaleliwe kambe ni Take Sure Mutongi Chauke wena ni yena maticha va fanele va hambana leswi ku tekana ni vana ve xikolo. U tsale yena ka ku na ni sexual relationships ni vana ve xikolo swilo swi hluphako kumbe ku swi kanganyisako dyondzo ya vana ve xikolo. A khensa mavonelo ya wena. Knowledge Mukhetsi wena ni yena xikolo xi fanele xikomba eku kahle bya xona kusuka ke lava va nga heta xikolo hi mitirho va twa va ka va endla. Set Free u tsaleka ku yena isolation from better schools eku vula ku na ni ndhawu ya hina ile kule ni swikolo swi kahle swi nge ni dyondzo yi nga tlakukavo we swo swilo swi endla ku na ni xikolo kumbe ku hi kuma ku vana va ka hina a va fambeleli mahlweni ni dyondzo. A khensa mavonelo ya wena. Jalison Chauke u nyikile u tsaleke na projects u tsale vafuxayi we swilo swi kotaka ku tlakuseta kumbe ku pfunetela vatswari ku va lava va fambisa vana xikolweni va nga pfumali mali. Pardon Ndlovu u rila hi Bakosi we Bakosi vana a va alisiwe ku ya Bakosini swilo swi kanganyisaka madyondzele a vona. Na khensa ni mina Pasi Ndlovu tsikani ku isona ni nga mi khomile varhandza va yingiseti ka nongonoko swa vutomi a yi thlangane kambe vhiki tako hi ka hi mu vekela lin'wani bandla lo hambana ni leli a li chuchekani ku yi tsalela ke WhatsApp 0774232478 hi kona mi kota ku yi tsalela mavonelo ya n'wina ma kota ku yi landza ke YouTube ni ke SoundCloud mi engisa kwalaho mu nga rivali ku like Facebook page nga wa Pasi Ndlovu ni mina Pasi Ndlovu salani.